kuhlekana Afrika Dzonga nhlekana mingiselo mngana lona FM nokuhlekanisa kulonga ngisela station shirko namuhla irabunaro siku hileria rabunaro rangwetele yandzate lemra maketi mbiri makumembiri ntlhanu mina ni khalanga pet mathebola ni warisi mato wa chimo xitanga maxingiritano wa chachara makuna lewa ndandadzi ntaka wena twini la studio tu hile pulukwani tisala nongona ku Afrika wa vulavula umelerisiwa hinchindani Eric Mabasa fama swinga kufika leka awara ya mbiri nhlekana lowu wa xikwembi kheseli mangu emsaba hlulani Fanuel Magaisa mangu ya tabu ya sweswi awara ya n'we tlhoko maka ya hafu kupile awara ya khume nharhu kasi ke sweswi wani mingiselo mina ni lava ku ta ku hi hafu kupile awara ya khumembirhi hi ringata ku anamisanyana miehleketo hi dzika hi timhaka leti nga le ku endlekeni a xikarhi ka njekajekisani lowu nga kona khotela henhla a Pitori leyi vulavulaka hi timhaka ta ku yimisiwa kumbe ku byeriwa ka Lieutenant General Sibiya na ku va va pfa va tshame kaya ka handle wa vulavisisi hikokwalaho ka swihehlo leswi nga tisiwa hi Lieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi Lieutenant General Sibiya va yimisiwe entirhweni kumbe va byeriwe ku va pfa va tshame kaya hi mukomishinara wa rixaka wa maphorisa Fani Masemola se hi laha u ta twa kun'we loko mi anamisa miehleketo mi le ku voneni ka yini leswi nga va ku suka swi endleka laya hi ndlela yeleyo kulompoti ka ndhawu leti mhaka ta nhluvukiso wa vaaki leswi pfuxe timhaka to tala ngopfu ta leswaku tindhawu leti rhumele vanhu a America ku ya njekajekisana hi timhaka ta ku antswa swiyimo swa vamanana a Afrika-Dzonga kambe loko mi languta swiphiqo leswi hi nga languta na swona ehenhleni ka vamanana madzolonga ku ya hi rimbewu ku kendzingano loko swi ta ka timhaka ta mintirho na miholo hi ku angarhela swi tikomba ku nga ri ku na mbuyelo wa vuvekisi lebyi mfumo wu byi endlaku hi ku rhumela vanhu ka tindhawu toleto kasi ke a hi lava ku ta twa n'we ku tinhlangano ta muxaka wolowo ti hetelela ti vuyerisa yini ngopfungopfu loko ti hetelela ti koxa mali leyi vonaka ku yi ri ya xitalo eka xikhwama xa Afrika-Dzonga miri yini timhaka ta ku van'wana va varhangeri va hina leswa xikolo a va yangi ku ya helo ku na vana va nga lo jekajeka va nga lo ti tshamela kaya ku fana na loyi va lo tshama kaya a va tirhi kambe va dyondzile xikolo kambe ku na vanhu lava hi rhangelaka no dyondza va dyondzanga kasi mi languta yini loko mi byela munhu ku loyi i ta rhangela hina loyi i ta rhangela ndzawulo loyi i ta endla leswi se i swin'wana swa leswi hi nga ta tsakela ku mi va mi dzika hi swona hi ndlela leyi va Action SA va ri hayi kho loko mi sweka swo swekani mi hi nyika hi dya hinkwenu kumbe mi hi pfumelela hi langa leswi hi lava ku dya swona ku tlula ku hi sindzisiwa ku hina hi fanele hi va ka xikimi xin'we xa timhaka ta swa rihanyo se hi ta va hi kha hi bula hi timhaka to toleto ku sukisa laha ka hafu kupela awara ya 12 ku fika kwele ka awara ya n'we ni ta lava ku twa ku anamisa miehleketo ka n'wina hi ndlela yaleyo kasi hafu kupela awara ya 13 ni ta tsakela ku twa ku timhaka ku i ta ntiyiso hi ta ti vona loko ku endleka yini hi ku onge ti ku le ku hangalaseni mahungu ka nga ri ya ntiyiso ku fana van'wana va nga dyondza xikolo va dyondzisiwa hi ChatGPT vele ku va tsaleriwa ti-assignment ngopfungopfu mo dyondza mi ri makaya mi tshembi ku mi le ku dyondzeni se hi ta mbutisa ya hafu kupela awara ya n'we hlekani lowu kambe sweswi ku fika laha ka hafu kupela awara ya 12 la ku twa ku mi khomete timhaka hi ku ya ku hambanahambana ka tindhawu kwala mi nga va ku mi yingisela mi ri kona mi kandziyisa rito ka 0657443911 kumbe mi bela riqingho ka 0860002543 nongonoko i Afrika wa vulavula mina ni khalanga Pet Mathebola hi ta vuya hi teka riqingho rero sungula andaka leswi ungayelele eka Afrika wa vulavula sweswi ku ya vulavuriwa hi swa voluthuli loko swi kumekile ti-interest ta tiko vo lava ku va na ti-project ti sunguriwaka hayi hi na case ya Lithuli lava 35 million and a yi nga to vuyisela nchumu a swi nga ta pfuna nchumu na lava nga dlayi yena a va ha ri kona ka ha ri hako swa vatukulu va vona so hi leswi tiko ra hina ri nga fika kona mara hambi va nga ha ri kona a ni ngo vatukulu va yena va fanele va tiva ku lexi nga dlaya kokwani i yini a hi swona va ta swi tiva ta mani hi ku ntukulu wa mudlayiwa u sele na ntukulu wa mudlayi ene loko swi endleka a va nga si beburiwa i mani a nga na ntiyiso a nga ta swi tiva kwalano Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula Munghana Lonene FM yi alana na madzolonga lama fambelanaka na rimbewu ku nga pfali nomo mangala madzolonga lama fambelanaka na rimbewu sweswi endla ku hambana Love yours Munghana Lonene FM makomba ndlela Love yours ukutisela mahelo ya vhiki ya Mpumalanga exifundzeninkulu xa Mpumalanga mingiseri u nga kali wa xitwi endhawini ya ka n'wina hi ti 5 Ndzhati 2025 hi ku tshela nongonoko wa Phaphama swa risima na Afrika wa vulavula kusuka eEconomic Mall tana u ta vona vahaxi na ku tiphina hi vuhaxi #60 matimba ya xiyanimoya Munghana Lonene FM makomba ndlela
palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. Ile ka mugara lona FM akhomandlela na ka Africa wa vulavula hi sweswe mukhansela ro sungula wo rhanga mahlweni a Mpumalanga etava a ri a khone ku mola ku tisela na ka Africa wa vulavula mantiva hileswaku hinkwenu n'wina mi kota ku fikana tani ri kona ni teka swivutiso swin'wana sweswi mi lava ku ni vutisa so n'wina mi lava ku kambe ku dzahisa fole ku dlayini ku dzahisa fole cindani hi leswi ni vula ku lava lava ku dzahisa fole na vona ni ta ni ri kona ni ri kona icon hukumo lera mthana ku tisela na ku Africa wa vulavula le khale mi kha mi swi lava ku mukhansela ra n'wina ata se swi tivisiwile swa ximfumo ni ta va ni ri kona se swirilo hinkwaswo leswi mi rilaka swona tanani mi ta ni byela ku mi rila yini mi suka kwihi ta va ni kha ni ringeta ku mi komba ku swihi swi ndisa ku ni ta tshama laya ku fika awara ya 3 se ku awara ya 3 na suka se vanani mi ri kona ni ta fika awara ya 10 awara ya 3 mina famba se tanani mi fika mi lava khalanga mi ta n'wi kuma ivi hi kota ku va hi bula leswi mi lavaka ku mina na n'wina hi bula swona hi lunghisa tiko leri kumbexana loko ni suka na garachi ya dokodela Tivani yi ta yi pfurini ni vula loko se ni suka a Bushbuckridge kambe ni ta va ni ri kona hi ra mintlhanu nga kayile nongona kolo wa Africa wa vulavula hi ndlela yaleyo kambe ke namuntlha hi laha a hi sunguleni hi loyi ndleka aye Butheti Mpfukeni bota mina hi pfukeni n'wina minjhani hi pfukile xikongomelo a hi nduma la vulavula hi patu lera kusuka Majenje Benfarm Phalaborwa ku ya joina R71 ri nghena hi malayini ya Majenje Humulani Matikoxikaya Township ku rhula ku ya fika le entrance ya yo suka doropeni nghena Luleka patu lera Butheti a ku le ku endlekeni ka nchumu sweswinyana ri titsemeleriwini hala ku fanele ku cheriwa pavement contractora u lo fika a greatara patu a chela masemende nkarhi wolowo I think it's early this year sweswinyana ku le ku pfumeleni ka nchumu loko hi endla vulavisisi ku la ku tiva ku mucontractora ku endleka yini a ku na nhlanga yo baleka ngati sweswi ni vulavulaka patu ro suka Elulekani Shoprite ku ya le entrance ya ku ya doropeni R71 i magoji ntsena lava va tshama ku Phalaborwa va nga yima na mina a ku fambeki mativa leswi mi nge le ku swi vulavuleni swi le ku ka hlanganahlanganani loko a swo ka swi nga hlangananani a hi ta vulavula kahle hi swi twisisa ku mi lava yini hikuva leswi mi nge le ku swi swi pfuvapfuveni ngopfu a swi twanani a swi hlanganisi na mina ni le ku ringeteni ku tsala la mara na swi twa ku a swi hlangani a hi sungurise yima ni mi byela ku ze ni ku a swi hlangani vula yini loko mi suka aka R71 mi nghena a Lulekani mi kha mi ya le ku nga na vhengele ri mi nga ri vula mina ni nga ta ka ni nga ri vuli patu leriya i magoji a ni hi leriya ri nga na ti-speed hump to hlayanyana ri na i magoji hi swo mi vulaka swoho a ni okay hi swoho leswi mi vulaka swoho se yimani se laya patu leriya ri magoji leri n'wina mi rilaka hi rona ri nge le ku vekeriweni pavement hi rihi ku hume project is it last year project leyi a yi khavhara roho patu lera I think is D22 42 roho ra kusuka le entrance loko mi suka doropeni mi nghena Lulekani ku ya Benfarm emondzweni and then project yako a yi divetiwa hi phase 2 phase 1 a ku ri ku chela pavement kusuka mugangeni wun'wani u nga le between is it Majenje na Humulani va ri le Ninankulu ku ya fika eposweni Lulekani and then phase 2 a ku ri ya ku rehabilitate xikontiri kusuka ku kwalaya posweni ku ya fika le entrance ya Lulekani le ka speed hump so ku ya hi vumbhoni lebyi hi nga byi kuma kusuka ka steering committee na tikhanselara va kombise ku ri mucontractora u komberiwe ku ri u fanele a sungula hi phase 1 ku nga ya ku chela pavement kusuka le Ninankulu ku ya fika eposweni
leyi ku nga cheriwa pavement kusuka posweni ku ya fika exikolweni xin'wana va ri hi le Xiphamele la yi khavharaku township na matikoxikaya kusuka kokwalaha Xiphamele phati yitsongo i matikoxikaya yi nghena mugangeni wun'wana wa Homolani ku ya fika le Nunankhulu ku lo cheriwa semende ntsena sweswinyana ni vulavulaku ku na swimovha leswitsongo swi rhwalaku vanhu kusuka kokwalaha ka tikhomiti to hambanahambana kusuka kwala Phalaborwa swi famba laha everyday ene kulo poti hi ritshuri se swi vula ku semende leyi le kwa yini swo mbula ku swona ku dyiwa dust Butheti ku dyiwa dust mina ni wun'wana wa vaaki lava tshamaka laha patwini hi dya dust everyday ku endliwe ti-speed hump to hambanahambana mara a swi le ku pfuneni nchumu a ku endleki nchumu kambe hikokwalaho ka yini ku cheriwa semende kusukiwa ku xota yini ku xota switina ku xota yini Butheti a le ka xiyimo xa kahle xa ku ni nga mi hlamusela ku ri sweswi lexi nga endla ku ka rimitsu i yini mara loko ni cheka un'wana wa lava va tirhaka kwala pavement va ringeta ku kombisa ku i ngi ku ve na matirhiselo ya vusofa ya swa timali no ni mi twile se n'wina namuntlha mi vilela hi patu ra kusuka a Lulekani ri ya R71 kumbe mi vilela hi mhaka ya ku pavement ya le helangi ni vilela hi ku pavement liya Butheti a yi helangi okay a yi helangi le ka ritshuri nemetwi ndlela ku ni ta kota ku vona ku hi lava va mani swa pavement swi vula ku swi lava masipala wa Phalaborwa hi ta va vutisa hi ku i va fanele va hi pfuna ka mhaka yaleyo ku hi twisa ku antswa ni khensile tlhelo ra robot wa mina sensa mina Butheti inkomu ni tshemba ku va tatana Mahesu va yime kulunga ku lata hi nyika xifaniso xa ku yisiwa ku yini amahlweni na ku rako ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela wa swi anakanya ku loko ho hlangana ndhawu yin'we hi ri maAfrika-Dzonga hi mbale swa mindhavuko ya hina yo hambanahambana hi avelana swakudya swa hina hi cina mincino ya hina ya ndhavuko hi khomela xikalu ti nga vuya ngopfu Munghana Lonene FM wu tlangela n'hweti ya ndzhaka na wena hi hlayisa ndzhaka Munghana Lonene FM makomba ndlela Phalaphala FM Royal Heritage Festival eNandoni at the 13th September 2025. Tinqambi ta n'wina hi lady Makhadzi, Sinampaka, Benny Mayengani, Shandesh, Dr. Colbert Mukwebo, Ina, na Shebe Mabena, Scorpion Kings. Kasi number one botala, matiketi ya kumega eticket pro, kusukela ka 250. Twana, eri Phalaphala FM Royal Heritage Festival, eNandoni, 13 September 2025. Rojena, Rotakara, #Aunosara. Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula amukela n'wana mingiserilo hi 20 minute ku phela ora ya 20 mamukela ka Munghana Lonene FM nhlekani hello minjhani doctor seswa mina hi pfokile n'wina minjhani mpfukile na cancer sis ku thanda ku nghena mhala n'wana ve le phukwana tina ku nghena loko mbutisa ku Manfred Akondo vo ka va nga swi lavi va vembe ku tisa mati na ka makhasa pfuka va tisa xin'wana xa thangi ra mati va ku vo bora na namuntlha sweswi a swi tshama ku huma mati Butheti n'wana la nga beburiwa hi 2016 u tiva ku mati ka makhasa ka xigalu mo xaviwa a ku na nchumu swi nge le ku endlekeni leswiwani swi ni twisa ku vava i ku sweswi hi tshama na mukhaselara a ku na nchumu a ku na patu a ku na nchumu na tithekisi ta kala ku ta ka makhasa Butheti swa vava loko ko na mpfula hi boka ku akhandziya ka Nyavani a ni tivi loko disesiso ka makhasa mi ya ka Nyavani ma yi tivana a ku fambeki sa hi swi tivi Butheti ku mi nga hi pfuna ka njhani hi ku loko munhu a zama ku fonela swa timovha to rhwala mati swo phakela vanhu veri wena a wu ndhuna a wu mukhaselara why mi fona na a ku le ku endlekeni ka nchumu na movha leyi ku vona sa sunguriseni xiphiqo i ku ka makhasa ntomeni ku hamati swo mbula ku swona total ni twe nga ri ntwe kun'wana mi ku hami ku fambeki xiphiqo xa n'wina i ku hamati hi swo mbula ku swona patu na mati swi Butheti a swi kona kana ka xiphiqo xa ku ri i ku hamati kumbe xiphiqo xa ku ri ku hapatu
Swimbirhi swiphiqo swi nga na swona Bonthet a ku na mati a ku na patu. Okay, ni byeleni patu hi leri mi rilaka ro hi rere ra kusuka le thangini a Green Farm. Ku ta ka Makhasa. Ku ta ka Makhasa hi ro mi nga ri fambeki ri famba ku ri ze ri ya fika ka Nkovana. Okay, se patu mi ri mati mi ri mi dlinerini ku vona mati ka Makhasa 2016. a ku na xiphiqo sesi wa mina vhiki leri tako hi ta va na nongonoko loyi nga ta a ni mi swi twile vhiki leri a hi kha hi vulavula na vele mupani vhiki leri tako hi ta vembe hi ta ka n'wina hi ta twa ku endleka yini sesi wa mina xiphiqo xa timhaka ta mati hi ndlela leyo ina vona ku Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makhomba ndlela a hi kuti ku wena u angula u ku yini un'wana mingiseri loyi nhlekani a ku na munhu la 0860002543 a hi amukeleni loyi nhlekani Shikani Bonthet empfukeni vayingiseri. Empfukeni n'wina minjhani? Empfukeni Bonthet ma. Okay, ntshamirini n'wina. No ni lava ku angula ka liya ya mati ni nga twa mi vitane va ndzawulo va vulavula leswi mi vitane va district va vulavula leswi ni kuma ku ingaku a swi hlangani. So a ni hleketa leswi ka ku hi ku lavan'wani ve ri ku pfaliwe Anandoni hi ku masipala wa kolota va ndzawulo va ku a hi mhaka ya masipala ko va mhaka ya ku kule ku maintainiweni mara sweswo swi endla ku mati ma nga fiki Giyani ku nga va njhani ku mi kuma va Lepelle va ta basisa ivi ku tlhe ku langusiwa ku laya ka damu leriya hi lavaka ku ri cinca ri va Manungu Dam hi ku a ku ri na swo hlantswa na tiphayiphi va langusa ku ha project yi nga endliwaka ku nga ri layo ka yele Nandoni hi ku yele Nandoni ku zi ku va na problem ku mati ma nga fiki mara ku pfale tihosi timbirhi ti byela Minister Mchunu a ha ri wa mati hi zi hi va na tsombana na Minister Mchunu laha Giyani a hi hlamusela sweswo ivi hi va byela strategy ku va nga endlisa ku yini ku mati ma fika swi nga endleka na sweswi hi va ha kuma ti-problems ta ku tala kusuka Nandoni hi ku ina ndzawulo i ya hina hinkwenu mara ku tlhe ku va ku ri na tihosi leti a ti lava ku ti kuma mali leti ti nga tihosi ta vaVenda so a ni lava ku suggesta ku hi nga ri layi ka Nandoni ntsena a hi pfuxeni na leri damu ri nga na infrastructure hinkwayo ku ngo xota swilo switanana or political will ku mati ma va kona hi ri leri ri nga na infrastructure hinkwayo ku xota ku i political will na ko political will a yi fane yi ndla yini hi leri hina hi nga endla public participation ku ri vitaniwa ku i Manungu Dam ri dume ku i Middle Hlava van'wana va ku i damu ra ka Ndengeza ri laya a xikarhi ka le ka Ndengeza na le kwini ingaku mi hala hlanganana ku na damu rikulu so laya ku na ndhawu ka ku hlantswa mati ku tlhe ku va ku ri na tiphayiphi leti ti nga connected already na ti-village tin'wana ku tlhe ku va ku ri na mugero wu yisaka mati ku le Manandoni na wona ma yisaka kona so political will hi leyi loko hi ri na Minister Mchunu hi n'wi byeleni ku mati hala Kudus a ma ha fiki aka damu leriya se ma va ma ri matsongo mara ku na maveriveri ya ku na madamu ya 4 ma nga endliwa hi ZZ endlani investigation se yi endliweni investigation se but van'watipolitiki va le ku humeseni ka report ka investigation leyi a hi lava ku loko va swi kumeni leswi hina a hi swi kumeni informally vona se va kota ku ya byela ZZ ku a endli hi ndlela ya ku na loko ku ri mayimeni mati ku yima matsongo man'wana ma kha ma hindza ku damu leri ri va ri tele hi ku rona already ka ku hlantswa mati ku kona ka ku yisa mati a dan'wini leriya Nandoni yisa kona ku kona so a swi ta olovisa a swi ta endla ku nga ha xoti mati Giyani a volo kota professor ku mi cince vito ra damu n'wina mi ri ndlatsami swi nga endleka vakwatini sweswi loko hi heta ku cinca lera ra Manungu loko ro za ri va ri thyiwini na reriya hi vengete Samo hi lava ku hi ri cinca ri tlhelela le ka Hudson Tsanwisi kumbexana swin'wana swi ta antswa phela sweswo swa N'wamanungu swi ta lava siku rin'wana hi ta vulavula ku hikokwalaho ka yini ri fanele va N'wamanungu
mi nga ri koka public participation ku ve na public participation timbirhi but hi nga tlhela mi hlamusela hayi a ni nga ri kona a ni mina loko mi ndla ti-public participation mi ndla hi nkarhi lowu ni nge le ku haxeni mi ndla hi vomu ku ni ngati na swi tiva botirikhoto organize ya kona a ta endla loko mi ri kona mara loko hi heta leriya ra N'wamanungu na leriya ra Hapsontsangwetsi hi fa hi ri tlherisela kahle hi fanele hi thya mavito ya vanhu va hina swa endleka va kwatini phela ve le hansi that's why hi lwa hi xihina hi lwela na swilo swin'wana swi tsanani ngopfu hi lwela banginkulu mi twi tshama hi lwela mali va ku laha ku na cheya yi fanele yi susiweni se swa endleka ve le hansi va kwatini a hi lunghiseni 0860 i mani N'wamanungu a hi kumeni nkarhi hi vulavula hi swona i n'hweti ya kona leyi kambe a swi kahle ku hi tikiretana mavito hi kha hi nga ma tivi swi lava hi ma tiva hi swi tiva ku okay i hi pfune hi leswi na leswi ya munhu wa koho a hi xiximeni vanhu lava nga hi pfuna se hi yo mhaka ni ku swi ta lava hi n'wi tiva N'wamanungu hi kota ku twa ku i mani kambe a hi amukeleni loyi yingisani hlekani ehlekani Khalanga mi pfukeli papa i pfukile minjhani Khalanga Khalanga ni la ku ta sapota sweswi lava nga vulavula va humaka va tele ka makhasa ne loko ni nga ku ni va twi kahle ya va ku va na problem ya mhaka ya mati na transport ka makhasa ni ndi hi kona mavhiki mambirhi manharhu i ntiyiso mati ya kala laha ni ndi hi kona ni kha ni languta miganga liya vanhu lava ti-politician Khalanga vo me vo executive me vo Frida Kondo loko vanhu va fika va ti vulavulela vo ti vulavulela ntsena va hindzisa kahle a ku na lexi endlekaka na sweswi loko yo ka ti-elections va ta va fika va ringeta ku gangisa vanhu va rivala ku ri va na bedlock leyi nge le ku va tsandzeni xikombiso Khalanga ni ta insista hi le Mavilikwe langutani Mavilikwe hi na 3 to 4 years hi kha hi gungule mhaka ya mati langutani ka makhasa sweswi laha a ha ku heta ku vulavula u ri kusukela hi 2016 vana va tiva ku ri mati a va matile why va nga pfumeli ku va tsandzeka vanhu na vona va swi koti ku hi sevisa hi mati hikuva a ku na laha hi yaku kona ku byela munhu ntiyiso Khalanga swi olova ngopfu swi kahle ku byela munhu ntiyiso ku ri ha tsandzeka hina va mfumo wa kumba hi swi lavi kumbe a hi swi lavi va vula ntsena va ku ri a hi swi lavi ku mi sevisa ku na va ka makhasa tshamisani sweswo mi ri ha mati executive mayor Frida Kondo a ku na lexi va nga ta xeta vona va kahle hi ku vulavula va nga vulavuli ntiyiso and va ri munhu lokulukumba no mata a hi gimeteni kwalani ku nkarhi wu ni vondzokile la hi ta lulamisa nkarhi ni vhiki leri tako hi fanele hi vulavula hi timhaka ta mati avembe ku fana na leswi hi nga endlisa swona a Mopani kambe hi ta vuya hi languta la ta la swin'wana hi timhaka ta ku kayivela loko ka mati ku swi le tlhelo rihi ra vembe kambe loko vhiki leri tako ni khensile tlhelo ro roboto mina awara ya n'we hi ta twa mahungu ya kona a hi twini ku tlhokomhaka ta va tiyimise kwini a hi amukeleni tatana Hlolani hi fanele magayisa Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula mhaka ya mati ne ya mhaka ya mati na tshembisa vhiki leri tako hi ta va kha hi languta vembe ni kombela mi lunghisa n'we mi loko ku swi lava ku kuma executive mayor Frida Kondo va ta fanele va ta loko ku swi lava hi kuma GM Maluleke na vo swi ta lava va ta hi ta kota ku twa kahle xiphiqo i yini xa mphakelo wa mati a swi ta va swi pfuna na ku aloloxa swiphiqo sweswiya swa le eka mapapila laha ku nga vulavuriwa hi ku ta ndliwa steel tank se ku ya tijojo a na ha twangi nhlamulo laha ku swi fika kwihi a hi ta kota na ku twa ku leyi a Phugwana koho ku endleka yini a Mavilikwe nga ri se swi amukeriwile ku hava mati a va fanelanga va kuma mati ka Makule ma koho kambe Mavilikwe ku hava se na sweswi hi ta ringeta ku yi sala ndzhaku mhaka yeleyo hi kota ku twa ku kahle timhaka letiwani ti nga va ti kha ti vula ku hi ya kwihi tanihi rixaka loko swi ta ka timhaka ta vukorhokeri ha ri ka vukorhokeri ku na timali leti ku vulavuriwaka ku ti tirhisiwile van'wani va vula ku ti tirhisiwa swi nga fanelangi van'wani va vula ku hava mbuyelo wa swa timali swi pfuxe hoyi swinene loko swi ze swi hetelela swi endla ku murhangeri ka xiyenge xa vuhlanganisi ka ndhawu leyi ya nhluvukiso wa vaaki leyi rhangeriweke holobye CC Tolashe ya va hetelela va yimisiwa ntirhweni kambe va ri va yimisiwe ntirhweni hikokwalaho ka ku va ku ri na swin'wana swa ku xava swi nga fambangi kahle kambe bona va ri i mhaka ya ku hehliwa ku ni pfutise timhaka ta ku tirhe kolomu ya ka mamiliyoni ya 3 ku heleketa vanhu va nkombo a America ku ya tshama mavhiki mambirhi
sweswo swi hetelela swi va mahungwini swinene se swi hi wisa kwalaho ka ku hikokwalaho ka yini swi tikomba nge ku tirhisiwa timali eka leswi kumbexani loko hi languta mbuyelo wa swona i nga ta kuma ku a swi kona kumbe wu kona mbuyelo ka swona ke se la ku ta twanana ka n'we eka mhaka yeleyo tlhandla kambirhi swi tlhela swi hi tlhelerisela laha ka timhaka ta swehlo se swi nge le ku vuriweni ku ongeti vanhu va ya ka huvo ya endla milawu va nga ri na maphepha ya tidyondzo se va hi pfuna hi yini va nga dyondzanga vanhu valava sweswiwani i holobye lava hi vulavulaka hi vona ve ri va hava grade 12 mara i holobye ntirho wa holobye i yini loko va ri hava grade 12 ntirho wa holobye ku va ku ri yini va hlaya yini ti-document ta kona loko ku ri ku swi na ntiyiso mhaka leyi timhaka leti ta ti-medical aid n'we mi nga na tona a mi ta tsakela ku swi tirhisa ku yini kahlekahle a mi ta tsakela ku ti langiwa ku ni nga sindzisiwi ku tirhisa medical aid ya laha ni tirhaka kona ni langa ku ni lava yi ku fana na vadyondzisi khale ha ri madyondzisi hina a hi langa kunene ku hi lava medical aid leyi kumbe liya sweswo ngeti va famba va byeriwa ku n'wina ya n'wina hi leyi a mi yi kun'wana se nga ri va action SA ya va lava ku angula ka mhaka yeleyo se ta twa voho ku va angula va ku yini se ni lava ku ta twanile ka wehe mingisero Munghana Lona FM timhaka leti nga koho a khoto sweswi exikarhi ka Lieutenant General Shadrack Sibiya na maphorisa ya Afrika-Dzonga hikokwalaho ka ku va siku kha ku langutiwa timhaka ta ku kumbexani a ku ta cinciwa timhaka ta ku va va byeriwa ku va pfa va tshame kaya se mi ri yini mhaka yeleyo ke n'wina yo hetisela hi liya ya ku ongeti leswiya swa ku i va xirho xa SACP hala tlhelo va xirho xa ANC na swoho se swi pfuxe mahungu ai sa hi mitwenini kumbe angula vukwini va ka hina 0860 002543 nongona ku eAfrika wa vulavula hi le ka Munghana Lona FM makomba ndlela a hi mitwenini mingisero mina mi kandziyisa rito ka 065 744 kumbe mi tirhisa mathebula dp@sabc.co.za handle ka sweswo mi nga hi bela na riqingho eka 065 086 000 2543 na ku tshembisa na ri teka riqingho rerani kambe sweswo hinkwaswo handle ka leswi ukayele leswi eka Afrika wa vulavula butameni Communist Party na ANC ti file ene ti nge pfuki ene vumbhoni byi kona hi ti-election leti nga hela ta 2019 leti ya ku hela ta 2024 ni swi voni ku yi tirhi njhani ko sala ku ri loko ho vuya ka ti-election leti nga tata va to kuma kwala va nga zama kona Limpopo na le Eastern Cape na mi byela ku Mpumalanga hi fambile already na la hi fambile Northern Cape se vo sala mapayile na vona hayi ku hava lexi va nga xi endla a swo xa ku ri ti-by-election kwala xixiko va kuma 1% kumbe 1 vote kumbe 1%. Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula 0860 002543 kumbe kandziyisa rito ka 065 7443911 hayi dyambu mi ri voni ku ri hatsi ri fika ka hisa dyambu ri hatsi ri fika swi vula ku ta hisa na n'waka ne mpimo wa mahiselo wu tlakukile swinene leswi a ni swi vona mina i ku empfuka ni sungule ku tshama Giyani hi lembe ra 1992 na ha ri xikolweni ku fika namuntlha mpimo wa mahiselo wu le ku tlakukeni hi kwalomu ka tiphesenti 2 lembe na lembe loko a ri xikolweni na mutato va kha ku ka hisa hi vulavula hi loko ri ka 29 ri ka 30 ku herisa ku dlaya kambe sweswiwani loko se ri hisa ri le ka 40 lexiya xo khoma disk ya movha xo ngoka lexiya loko i pake dyambini loko i ri Giyani sa hi ku timingiselo wa mina 0860 002543 hi twa ku i khome yi wo sungula hi lowu mingiselo nhlekani aye Mtondo Vane Rishi aye papa ni pfuke hi pfukile hi nga vona papa hayi pfuke cela va ololi loko mo lola hi loko mi bovile mi onhile mirini n'wina hayi na la ku ta khomanyana leya vaholobye va hina va loko va nga yeki xikolweni khalanga a ni nge hete nkarhi ku loko kahle kahle loko no va ni ti langutisile mina loko munhu a fana a ri ka politiki hi yona ndhawu yi ri yoxe nto yi career yi ri yoxe leyi
munhu a nga kumeki position yo karhi or based on merit. Loko ni langutisile tanihi muakatiko na swi vona na vetting a yi kona wo nghena munhu okay hayi wena ka hi to kokwana wa wena a ri ka strikeni hayi hi le portfolio kana a ni le management case Mthondolo vanhu ti tele mara ka ti vona tanihi vaakatiko. Swi tlha swi ni wisela la koho loko na ha kula a ni tshama loko handle ka loko ni languta ku swo tala va ku swo tala swi endliwe China, everything made in China, everything made in China. Even endla research ya mina khalanga loko ni endla research ni vona kayi ma ka cabinet ya le China ku ngheniwa ntsena loko ni cheka for the past 32 years kahle kahle so ri nga hoxi isikale ya access leyi nga yi endla. The president ya le China what later ti nga nghena for the past 32 years they were highly qualified, they were the engineers to be loko ni nga ta select person. So hila ni nga swi ni vona kahle kahle, that's why tiko leri wa ri powerful swinene in terms of vanhu hinkwavo va hikwalaho va ni le bizela n'wana vanhu hinkwavo so va komba ku na vanhu lava nga vupfa mihleketo va nga hlaya tibuku va kota ku languta ku hayi tiko hi fanele ri fambisa so ku va tiko ku kota ku tiyimela khalanga ni nge tiyimeli hi tiko khale hi tanihi country khalanga loko ku ri ku ni producer less ni exporter less so yeah a ni lava ku ta vula sweswo khalanga so kwala mi vulaku kona ku loko se ku ya tirhisiwa timhaka tete hi yo mhaka mi kuma ku kumbexani na ku tshama vanhu va kha va ku va le ku terekeni va le ku na swi twisisa ku milawu ya le China enekeni na yo yi na ntshikelelo wo karhi kambe na ku tshama vanhu va ri ku terekeni na yini swo ka swi nga hetelela swi vuyerisa nchumu a swi talangi hi mhaka ku na production leyi nga le ku endliweni ku na ti-target leti vekiwaku ku na vanhu lava nga tiyimisela ku rhangela va komba ku yiwa kwihi. khalangane ni ni vuyisela ni vone a ni kha ni langutisa va ri nto i video yin'wana ka YouTube. Khampani yin'wana yi pfulele China yi pfula ku vanhu vo tala va kha va n'wi interview boss ya khampani va ku sweswi nga nghena AI eka khampani ya wena i deliver vatirhi vo tala a ni voni ku ta va na problem ku unemployment na no a China swi kona so we know vanhu lava vo tshuka va replace hi ti-robot ri nge peli na dyambu va nga kumangi ntirho kun'wana hi mhaka yini yi kona mintirho ka tirhiwa China so ma swi vona so hi sweswo Mthondolo vanhu no ni tiyela van'wana ni mi tweli bota mina 0860002543 swi ni tlherisela kwalaho ka ku loko u langutele ka tiko ra hina ku na ku vilela ke hi tinhlanhla leti tshamaka ti kha ti huma lembe na lembe kumbe vhiki na vhiki na hi n'hweti ku vulavuriwa timhaka ongeti ku nga deliziwa vatirhi laha ongeti ku nga deliziwa vatirhi lahaya swa vilelisa swi sweswo na ka tiko leri hi nga ka rona un'wana mingiseri loyi nhlekani a ku na munhu la 0860002543 na ku na ku eAfrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM komandela a hi koti mingiseri wa mina swi na nkoka leswi hi kota ku twa tlhelo ra mhaka hi twa na ku u khome yini wena loko hi kha hi languta xiyimo lexi hi nga langutana na xona ntirhi ku na timhaka to tala ku na njhekanjhekisano lowu nge ku yini mahlweni ya khoto ya le henhla ya le Gauteng ya le N'walungu North Gauteng High Court laha ku nga na Lieutenant General Shadrack Sibiya va nga langutana na muthori wa vona ndzawulo ya maphorisa laha ku langutiwaka ngopfu ka timhaka to toleta ku hikokwalaho ka yini va yimisiwe ntirhweni kasi ku na mhaka leya ya ku ongeti vanhu tindzawulo ta haya mahlweni ti tirhisa mali ti endla swilo leswi loko ku langutiwa ku kumeka ku mbuyelo wa swa timali a wu kona a ku na mbuyelo hi tlhelo ra swa timali loko kha ku langutiwa matshamelo ya swilo se xivutiso ku ta va ku loko ku ve a ku na mbuyelo wa swa timali xivutiso hikokwalaho ka yini va na tendo ta muxaka wolowo leti hetelaka ti koxa timali to tala hi ndlela yaleyo i swilo swi kumbexana swo hi nga ta tsakela ku twa n'wangulo wa n'wehe eka swona ku ya mahlweni kasi tandla kambirhi mani wa ka Olifant a nga yimisiwa ntirhweni ka ndhawu leyi ya nhluvukiso wa vaaki i le ku hehleni ka leswaku holobye wa yena a nga dyondzangi xikolo ku hundza ka grade 12 a nga na yona na grade 12 se xivutiso ku ta va ku timhaka ta dyondzo xana ti hoxa njhani xandla ka ku humelela kumbe ku humelela ka tiko riru loko kha hi languta timhaka to toleto se nomboro ya leyi ya ntolovelo 0860002543 a hi tekeni n'wana mingiseri hi twa ku ye angula a ku yini kambe ke ni ta ri teka riqingho rero
ku va mina na wena hi bula hi rona andzaka leswi Munghana Lonene FM u kotisela mahelo ya vhiki ya Mpumalanga exifundzeninkulu xa Mpumalanga. Mingiseri u nga kali wa xitwi endhawini ya ka n'wina hi ti 5 Ndzhati 2025 hi ku tlhela nongonoko wa Phaphama, swa risima na Afrika wa vulavula kusuka eEconomic Mall. Tana u ta vona vahaxi na ku tiphina hi vuhaxi #60 matimba ya xiyanimoya. Munghana Lonene FM makombandlela. Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. hi le ka Munghana Lonene FM makombandlela na kombela a heteni a hi nghenini makeni hi ndlela yaleyo ku na vanhu va twala ku valava ku vulavula hi timhaka ta mati ni kombisile ku timhaka ta mati ha vulavula hi tona sweswi ta vulavula hi tona ta nyika nkarhi vhiki leri tako loko se hi ta Avembe hi ku mi hetwile ka hi vulavula hi timhaka ta le Mopani se hi ta Avembe vhiki leri tako hi ya kota ku twa ku Avembe kona ke mirhi yini n'wele hi timhaka to toleto leti hi lava ku hina hi twa tona sweswi i ku hi leti timhaka va ka hina onge ti timhaka ta ku i va na vuxirho bya mavandla mambirhi ku nga SACP na ANC swi pfuxe swi vulavula swo tala ngopfu endzhaku ka loko ku ri na ku tshukisana na mahlo loko ku tikomba ku kha ku ya mahlweni loko kha ku langutiwa exikarhi ka mavandla lawa yambirhi se wena u angula ku yini ka mhaka yeleyo okay hi hala tlhela va Action SA va ri va vilerisiwa hi timhaka ta ku ongeti loko u ri ka huvo yo endla milawu u sindzisiwa leswaku u fanele u va u ri ka xikimi xo karhi loko swi ta ka timhaka ta mphakelo kumbe loko swi ta ka timhaka ta ku tirhisiwa ka leswi hi nga swi vitanaka swa ti-medical aid se xivutiso ku ta va ku loko xiyimo xi titani xana swi nga vula ku ku fanele ku humiwa njhani eka mhaka yoyoleyo se hi mhaka leyi hi nga tsakela ku twa wena eka yona nomboro ya leya ntirho ya 0860 002543 hi ndlela yoyoleyo hi leswi hi lavaka ku twa ku hi angula ku yini eka nomboro 0860 002543 yin'wana ni byela hi ta nghozi yikulu yo chavisa leyi nga humelela la a tlhelo ra Morokolotsi eka R36 laha va nge ri ku na xibazani xi nga khumbeka ka nghozi laya ni swi ku xi lo tlumbana na xin'wana kumbe xi lowa kumbe ku endleka yini kambe ke ve ri taxi ya le Nkowankowa leyi a yi ya Tzaneen yo ko hlangane na nghozi laya R36 hi ndlela yaleyo se ongeti xikwembu xi nga pfuna valava va khumbekaka eka ka nghozi yaleyo na valava va kota ku yisa vukorhokeri byelebyo ku va va tsutsumela ku ya yisa vukorhokeri hi ndlela yaleyo sa hi ku tumikisa ro mena 0860 002543 wena u angula u ku yini ku yisa amahlweni hi ndlela yoleyo aya amkeleni mingisero lowani hi twa ku ye angula ako yini 0860 002543 hi ku mhaka leyi ya dyondzo na yi na nkoka ngopfu ku loko ku ve impela ha swi lava ku va hi humelela tanihi tiko xana swi nga va swi vula yini leswi loko swi ta ka timhaka ta ku va hi pfumela ku vanhu lava hi rhangelaka va nga vi na dyondzo ya kenela swi nga va swi hi fike njhani ka xiyimo xo xolexo seke tarteka riqingho rero kambe ni pfumela leswinene ndala Hina tindzimi Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. a hi tekeni loyi mingiseri hi twa ku yena angula ku yini ni hlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene hi mi amukeleli ka Munghana Lonene hayi hlekani botet a hi bote mpfukini hi pfukele hi nga vona botomi mpfukini botet ni kombela ku hi veka hi ndlela leyi ya ku xo sungula hina leswiya swo hi vitana hi ku munhu i intelligent and then vana munhu a nga dyondzeka na nga dyondzeka loyi a nga dyondzisiwa so swi ri swimbirhi sweswo ni nga pfumela hi site ra mina ku swi fanele swi fambisana ma twisisa cause loko mo la ku languta loko leta hi compare sweswiwani na nkarhi lowa khale hi compare na vakokwani tsan'wisi leswi a va fambisa xiswona loko mo languta nkama luwa na nkarhi wa sweswiwani level ya dyondzo a yi ringani ma twisisa mara loko mo languta leswi swi nga endliwa hi nkarhi lowa hi vakokwani tsan'wisi languta leswi endliwaka sweswiwani hi lava hi ngo va dyondze va nga na tidiploma nga na everything ku na ku hambana gense swo loko ya progressa hi loko lava va mandi ya fika va aka ti-hardware ku thoriwa vanhu va holeriwa hi vhiki ti-3 something to that a ka ha koti ku develop na ku create-wa mintirho sweswo fana na sweswo so swi kahle ku hi va na vanhu lava mi kuma ku no hi nge seki hi kuma munhu a nga dyondzela tichara hi ya n'windla minister ya science and technology
kumbexani hi teka ndla murhangeri ka tikontraka swa tikontraka swo aka na sweswo swo fana nini hinkwaswo matizi hi fanele hi kuma munhu loyi a fambisanaka na ntirho wolowo problem ya hina sweswo i ku hi kuma vanhu lava va nga ya xikolweni mara hi va veka ka ntirho lowu ka va nga dyondzelangiki wona example hi minister Senzo Mchunu va ve timinister ta department tingasi matwisisi kasi swi tsandza kwini ku hi kuma vanhu lava va sukaka kwini lava nga ta va nga dyondzela ntirho walowo ku hi va veka tanihi timinister matwisisi like example ka electricity hi na minister Kgosientsho Ramokgopa at least lo endle engineering that is fanele ku mo languta at least ile kote ti kondla ku hlula destiny ya load shedding matwisisi mara hala ka matolo a mi nga fiki siku rin'wana mi ku hayi luya in the civil a nga ndangi electrical mara but at least enough engineer kuna engineering aphakathi matwisisi sina engineering phakathi and then titsana loko a hlawula vanhu a nge hlawuli ku ya pomrete eta hlawula vanhu a kuma ku no va fambisana ntirho walowa matwisisi ni nga mi nyika xikombiso hi murhangeri wa political party yana n'wana yo mbala swilo swo tshuka kulukumba loyi a ngo tlhariha ngopfu mara vana va nga n'wi surrounda hi wo va ndlaku ku ri no humesela swi nga i tlharihi ku tlula mpimo matwisisi hi mhaka ku va exikolweni ku na vo drift guard tiloyara vo Floyd a va tiva swa economics vo ndlozi swa health matwisisi swa tipolitiki so loko se va hlangana vanhu lava ku va bomo malukumu so swi kahle ku hi va na vanhu lava nga ya exikolweni mara hi va veka ka ndhawu ya right hi nga tsakisi hi ku veka munhu ku loyi u humile xikolweni mara hi n'wi feka ka ntirho wa wrong matwisisi a ku heteleleni hi va na problem yo fanele hi nga na hi sweswiwani kambe swi vula ku loko ku ri ku leswi hi nga na swona sweswi i xiphiqo hi huma njhani ebotete sweswi ni vulaku ne loko ku ri ku n'wina mi endle civil engineering va fanele mi nyikiwa ntirho walowo na mhaka ya civil engineering loko ku ri ku n'wina mi dyondzela swo va hlatisa mati ku na tikhosi to hlatisa mati masiku lama fambani mi ya nyikiwa ntirho wo fambisana no tirha na mati mi nga mi ya nyikiwa ntirho wo endla xikontiri mi khemisa mi dyondze ku hlatisa mati mantwisisi kambe ni vula ku sweswi namuntlha swi ndlise sweswo ke hi huma njhani hi ku namuntlha swi tani ebotete hi leswiwani loko mi tlanga nga tlangi swona mi ndlisa kwini a mi humesi hi nge vadyondzisi lava wa humesiwa a ku cinciwa vanhu va lava fakiwa vanhu va right simple hi lo solution na methu a ku ri ndzhamu kahle la ka gongongo na ta ya eku breteni hi ntirho hayi vativana 0860002543 nthema ma swi twisisa ku hikokwalaho ka yini nga nhleka ne hi ku xikongomelo a hi duma wo lava ku twa mavonelo ya wena Afrika wa vulavula na Khalanga Pet Matebula inongo tumina ta iseba awara yan'we mangu misava na tatana Hlolani Fanuel Magayisa ayamkele non'wana mingiseri to ku yi angula aku yini nongo ko ya Afrika wa vulavula enhlakani mi amkele ka mukana lone mpfukeni boto mina ipfukile ngobo mpfukeni akenzi andla ku vulavula leya ku yelana timinister ya na ku ri ku na leswi ile va vulavulaka sweswiwani and yi ngopfu na vona ku na timinister to tala leti mi kuma ku ne a va dyondzini va dyondzele sweswi va nga dyondzela swona mara leswi hlamarisaka munhu u tirha ka ti-department ku hambanahambana loko ku fika ku cinca ka minkarhi swi endla ku la South Africa nkarhi wun'wani gina nga twisisi ku munhu loyi a nga ringanela ku tirha ntirho lowu nga fanela ka vaakatiko hi wihi ku swi gina swi endla ku hina van'wana hi yimana ku or mina ni yimana ku ka ku tirha se hi to tsaka ntsena loko service delivery kha yi endliwa no matter munhu i va a dyondzeleni ka ntirho walowo kumbe a nga dyondzelangi sweswiwani ku na vanhu vo tala lava va nga kona va nga dyondza mara mi kuma ku loko hi ya ka service delivery a yi kona and then loko hi languta ka vanhu lava mi kuma ku total a nga dyondzangi matshalatshala ma va ma ri kona se hi gina hi nga swi twisisi ku humelela yini and yi nga lunghisiwa hi ndlela yini leswi ni swi vula ni kha ni tiva ku ze ku va na n'wana
I'm sure there's counselor before yana ku na counselor leyi a tiva ku dyondzeni ta endla swilo swo karhi leswi vonakaka mi kuma ku va na patu leri leswiwani mi ta tinga ku mihlolonyana kumbe joke patu ro ri fanekele ri endliwa and then ri endliwa hi vanhu ni vula kusukela la ri nga nhova patani ri fanele ri sukela a nhoveni ku ri nhova and then vanhu va fanele va tsema misinya kwalayani antiko ri ta gina ri helela ku ve patu na hi ku patani ri fanele ri va na leswo swi khulela patu swi tsula na misinya ku rimiwa misava leyi nga kona ku cheliwa yin'wana sweswo swi gine swi nga humelelangi mara vanhu va tholweni ku tsema misinya va tsemini swi nga yi kule swi gina swi tshamisa sweswo nkarhi wo leha mara munhu lowu ka nga dyondzangi gine a va a endla ku va na patu leri na sweswiwani ri vonaka ku i patu a swi twisisi se swi nga va swi vula ku yini swi nga va swi vula ku i ku dyondza kumbe i ku hiteka hi ku na timapatu ku na tindhawu leti hi nga ti tekaka tanihi ti-benchmark ku fana na sweswi n'wi yingisela kha vulavula hi swona swa le China swa ku loko i nga ri ha dyondzo yo karhi a wu pfumeleriwi ku nghena loko se ya languta tiko leri wa swi vona ku ri hluvuke ku fika kwihi se hi nge fana na sweswi swa misinya na yini hi ku hluvuka ka khoku kwihi hina lexi a ni lava ku kamba xona ka n'wehe i ku hambi ku ve ku loyi a nga dyondza kumbe loyi a nga dyondzangi ku a nga ndangi yini kumbe endle yini a mi swi voni ku na tindhawu leti ti nga tirhisiwaka tanihi benchmark tanihi masungulo tanihi laha vanhu va nga vulaku ku hi yivela leswi na leswi na leswiya ku fana na hambi ni nga mi nyika xikombiso hi nkarhi walowa mfumo wa Gazankulu na ku va ku ka ku fambisa tihosi leti kumbexani tin'wana ta va ti nga dyondzangi a ku ri na vanhu lava va ri ka administration a ku ri vanhu lava va dyondzile hi yo mhaka loko sungula Limpopo vanhu vo tala lava va ri ka administration a va suka Gazankulu ya sweswo i ntiyiso lowu nga helela sweswo leswo ni ku ma vona sweswi hi nga ka xiyimo lexi hi nga ka xona hina vanhu lava nga dyondza na mavonelo ma mina a swi ri kahle ngopfu ku swin'wana na swin'wana va ta kota ku hatla va swi vona hambi ku ri swilo swa technology ku yelanisa na matiko man'wana a va ta va yiva swin'wanyana hi technology swi va kona na kwalawani mara vanhu va kona lava hi tivaka na hi vona va fanekele va phusha ku ya mahlweni tiko ri vonaka a va rhangisangi swona a va rhangisangi vutivi va rhangise timhaka ta mali ku mina laniwani loko no kota ku nghena laniwani ta ndla yini leswi swi nga pfuneki nchumu ka hina vaakatiko ya ku swi yisa mahlweni ku hi hlupheka inkomo 0860002543 nangona ku Africa wa vulavula yamkela n'wana mingiseri to ku yi angula kwini nhlaka a ku na munhu la 0860002543 nangona ku Africa wa vulavula a ku tumingiseri wa mina ku n'wangula wa wena wu ri yini eka timhaka ta tale ngopfu ka hi languteka timhaka ta mintlhontlho leyi hi va ku hi langutana na yona tani hi tiko hi ku hi ya swi ringanisisa ku yini ku sweswi hi ku loyiwani a nga dyondzangi loyiwani i dyondzile hi ku a ni tshembi ku hi nga ha tlhe ha tshama hansi hi jekajekisana ku hayi na lavo ka va nga dyondzangi va hi pfuna hi ku hi na matimu ya ku na matiko lama ma nga hluvuka hikokwalaho ka ku ma ka ma rhangisa timhaka ta dyondzo mahlweni matiko yo fana va India matiko yo fana va South Korea matiko yo fana va China sweswo i matiko lama tiikhonomi ta va ti ri tintsongo kambe hi mhaka ku va susumeta timhaka ta dyondzo ma hluvuka hi ndlela liya a hi amukeleni n'wana mingisirelo nhlekani ahe Khalanga ahe papa mina Bishop Mafuma la ka Malamulele a ni lava ku vulavula hi le ya dyondzo ya tiministara na lava va nga tipalamende mina ni vona swi nga tshamisekangi ku ri hi encourage ku ri vanhu a va exikolweni ku loko vanhu va dyondzile va ta kota ku hleketa ku antswa va fambisa swilo in a very innovative way mara hina hi nga le henhla leyi mi kuma ku ri dyondzo a yi tekiri a model of excellence for a discharge of quality services ni vona hi nga ku ri a swi tshamisekangi hi ku swi endla onge nkarhi wun'wani ho ti vulavulela because loko hi ya veka ministara
loyi a nga hava grade 12 ku vi ka mitirho yin'wana ya leyi lavaka ku va na quality service hi veka ti-minimum requirement ku grade 12 a yi vi yona minimum requirement ya ku munhu a kota ku nghena ka ntirho wo karhi mara mi kuma ku loyi a nga le henhla leyi loyi a fane a va a political head ya that department munhu yaloye a nga yangi xikolweni nkarhi wun'wani swi fika swi nga ha khomeki ngopfu swo tikomba ku ri ngopfungopfu ho langusaka ku vanhu va lava va tipolitiki va langusa ngopfu ka vona ntsena rather than milawu leyi va ku yi vekiwile laha tikweni ku kota ku hluvukisiwa tiko so vele is true ku ri loko a hi tirhisa ti-benchmark ta matiko lama mi kumaka ku ri loko ku vi u nga ri na particular qualification a wu pfumeleliwi ku va palamende ku va member of parliament mara swi nge endleki ku a ni vanhu lava vo tala va tipolitiki lava nga kwele of course va kona lava va swi tivaka ku dyondzo ya pfuna mara vo tala va vona va nghene hi ku ba huwa kwalaya ene se va swi vona ku ri a swi nge he koteki ku va phusha issue ya ku ri a ku vekiwi a particular minimum requirement xiphiqo nkarhi u nga ni voni loko a hi kumeni mahungu ya misava ni khenseli tlhela u rero mahungu ya misava ya landzela hi ndlela leyi ka mina vunanga byi vula ku phyuphyisa miehleketo byi vula vutomi byi vula ku horisa byi vulavula na mina hi tindlela ta ku hambanahambana ni ngo ku hlaya i ku xurha rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi ahe botpet hi ta tshama khe hi vulavula hi mhaka ya ANC mani masiku hinkwawo or mhaka mfumo lowu nga kona mara xi lexi hi tlhelerisaka laha ndzhaku wa tikweni i province leya hina ya Limpopo na Eastern Cape i xi lexi hi tlhelerisaka laha ndzhaku atikweni ni ba mandla ni vuyelela ka KwaZulu Natal ku va yi hoxe xandla ka ku ANC yi kuma yi luzenyana tivhoti botpet loko Limpopo na Eastern Cape yo nghenelela tiko ro tarunga inkomo Ahe minjhani botpet na muhumelerisi wa n'wina Boteri Jindani mina ni la ku hlamula ka leya mati ma ka Makhasa mina ni tshama ka Makhasa mani ko va ku va nga swi hleketanga ku mi ta va vutisa na ku mati ma genereni ku huma mati ma genangi hi 2016 timhaka ta mati i khale meni a na ku swa rini a ni swi tivi ku swa rini mara lexi xi tsundzukaku i ku mina ni kumiwana hi 2004 mati ma kha ma kiwa ka Ngezimani ne le ka Nyavana a ka ha phuxiwa hi tibara vanhu a va nge se karhala sweswi vanhu vo karhala mo xaviwa mati ka Makhasa ku hava i khale a hi swi swa sweswi na loko vanhu va kha va ma pfumala vhiki va strike hina ho va langusa ka Makhasa ku hava mati i khale botpet loko mo hi zamela pulani mi ri khumba ngo tiko ra ka Makhasa Rixile botpet na vayingiseri va Munghana Lonene FM makomba ndlela moni ku xikongomelo ha ndhuma i xikalavito la kambe mhaka ya nhlangano kumbe nhlengelo wa mfumo eka tipolitiki a wu nge pfuki wu tirhele Afrika-Dzonga hi ku leti ti ta ku tsandza partnership kumbe xana ti nghenelela ka nhlengelo lowuya i ku la ku languta madyelo ya rihlaza hikuva va swi tiva ku hi ta nyikiwa xitulu ni ta va minister of hi swongerengere se hi nga languteli ku pfuneka eka nhlangano lowuya wa nhlengelo i mhaka leyi ku tlanga that's why ni hetelela ni ku South Africa is a banana republic na voho va vula van'watipolitiki van'wana kwalaya se a ku na leswi hi nga ta ka xona hi nhlengelo loya ku kanetana ntsena ku disturbiwa development eka rixaka swilo swin'wana swi dlayaku inhlekani botpet inhlekani vayingiseri a hi tshikeni xikhwati hi ba mpfundla ka topic ya namuntlha xikombiso murhangeri wa hina Mr President hi voxe va fume ngopfu va fumise swin'wana mara
ku fuma ka vona kumbe rifuwo ra vona a ri hi pfuni nchumu hi ri maAfrika-Dzonga hikuva a va teki rifuwo leriya va hi tsemela hi tiphina na vona. Ni vula leswi kwakwalaho ka yini ku va munhu a dyondzini kumbe a dyondzele ntirho wo karhi swi nga ha va kambirhi Bootpet. Swa endleka a tirhisa tidyondzo letiya ku hi hluvukisa hi ri vaakatiko kumbe a tirhisa tidyondzo letiya ku va nga hi hluvukisi hi le ntsendzeleni nan'wana ha swi tivi ku hi ya mahlweni kumbe hi ya ndzhaku swa tika timhaka ta ku vanhu va 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 dyondzini kumbe va nga dyondzangi swo fana ntsena Bootpet hi to hlupheka until minjhani Bootpet na vayingiseli mina hi ku vona ka mina mani ku laya ka medical aid ku va na khadi leri khampani yi nga ta va kha yi chela mali na mina ni kha ni chela mali then loko ni ya a xibedhlele kumbe ka dokodela a fika a ni tshungula a vula ku leswi hi nga ku tshungula swona maybe i 2000 even then va swapa 2000 leswi ho va ku robiweni Bootpet ho va ku robiweni ku va ku dyiweni ka mali South Africa ku dyiwa mali ai ho va ku robiweni South Africa ku dyiwa mali. Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxela minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi. Munghana Lonene FM makombandlela Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. La a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona. I am keleni va Independent Policing Union of South Africa ipusa hi kuma tatana Mphonkwini ka lawa ku va vutisa swilo swimbirhi la xa ku sungula i timhaka ta leti ti fambelanaka na matshinyele ya vatirhi ku matshinyele ya vatirhi loko mutirhi a hehliwa ku endleka yini o vabyela u famba tshama kaya ha lavisisa kumbe ku na maendlelo man'wana ma fanele ma endliwa matshinyele hi ku angarhela hi ndlela yaleyo. Xa vumbirhi xivutiso lexi na va vutisa xona tatana Nkwinika i ku loko va ri ka xiyimo xa kaxa ku hi hlamusela ongeti na vo va hlangane na ni nga ku yini na hoyihoyi leyi khumbaka timhaka leti a ti vuriwa hi Lieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi naswona loko vo tsakela ku vulavula hi swona hi nga tsakela ku twa tlhelo ra vo ra mhaka ku xiyimo xi bihe kumbe xi tika ku fika kwihi le ka ndzawulo ya maphorisa. Ntari Matsalano wa ipusa Secretary General wa Independent Policing Union of South Africa tatana Nkwinika nhlekani hi ngo vona kalangarixile ka n'wina na le ka vayingiseri va Munghana Lonene. Swivutiso na swimbirhi ntsena ha tshembisana ku hi nga famba hi swona musi hayi hi nga sungula hi swona. Okay timhaka ta matshinyele vatirhikuloni emitirhweni especially laha a xiphoriseni yi lawuriwa hi nawu lowu hi wu vitanaku the SAPS discipline regulation. Nawu lowuwani wu promulgatiwe hi parliament wu sayiniwa hi minister. Research leyi ni nga yi endla yitsongo hi yona yi kombeta leswaku hi wona ntsena nawu lowu tshinya vatirhi lowu nga nawu a tikweni ra Afrika-Dzonga. Se swi vulaka ku nawu lowuwani wu tsaliwe marito man'wanyana laha ndzeni ka wona wu tala lavo ngo i xala na ma swi vula ku wa ku byela ku i fanele i endla yini a wu nyikiwi matimba wa ku u kota ku ehleketa ku i tirhisa miehleketo ya wena ku aka situation ya so u fanele i endla yini wa ku byela nawu lowuwani. So loko ku na leswi swi humelelaka aka n'wina tani mitirhi maphorisa va fanele va ta va supervisor ta n'wina va fanele va ta ka n'wina ku ta mi hlamusela ka ha ri na nkarhi n'wina ku na leswi swi lavisiwaka ku hi n'wina mi tlhela mi kuma nkarhi wa ku mi kota ku hlamula leswi va mi hehlaka hi swona. Loko se mi hetile va supervisor a langutisa ku nhlamulo leyi nga yi kuma laha yi ni byela leswaku a ku na problem a ku na nandzu lowu endleka kumbe ku na nandzu ende nandzu wa koho wu serious ka kwihi. Loko wu ri serious swinene regulation 10:1 ya yona yi ri supervisor a nga ha no hleketa a nga ha no endla xin'we ka leswimbirhi.
eku a mi nyiketa papila a mi byela ku representation ya n'wina mi nga yi endla hayi yi ni byela leswaku n'wina mi fanele mi ya akaya kumbe mi humesiwa aka ndzawulo leyi mi ma tirhelaka tindzawulo tin'wanyana a swi olovi ku mi humesiwa aka ndzawulo leyi mi ya kumeka mi kha mi tirha aka tindzawulo tin'wanyana swo tala kumbe vunyingi bya tinhlamulo leti hi ti kumaka eku famba ni ka mi ya wisa ku kondza investigation leyi yi hela ku endlela leswaku mi nga ngheneleli aka investigation. Se loko hi za hi fika la se hi swi tlhontlhaku ku va ku nga landzeleriwaka milawu ku loko moza mi hundza aka milawu leyi nga vekiwa hina tanihi vatirhi hi na matimba ku hi teka decision ya n'wina aka review leswi va swi vitanaka leswaku hi fanele hi ya lava van'wanyana vanhu va hi n'wanyana ndzawulo yi langutisa ngopfungopfu labour court yo hi tirhisaka kumbe high court hi ya ka vona leswaku no ni vulavule na supervisor ya mina ku leswi a swi endleke a hi swona so a nga ni twisisanga se ni kombela ku n'wina ni hi pfuna ku fana na case ya general Masemola leyi nga tshama namuntlha a no tiva ku yi hele njhani namuntlha kambe hi leswi swi nga humelela aka vona ku va byela ku a va yi kaya mara hi ndlela yo ka nga ri yona so loko se na department kumbe xana high court se yi decide ya kota ku hlamusela ku yi hi dyondzisa na hina hinkwerhu ku loko yi supervisor hi yona kumbe a hi yona loko yi ri yona hikokwalaho ka yini va ku hi yona. se swi vula ku loko ko fana na yaleyi se mi nga yi tshama loko yo fika yi va ku ri ku vete yana ni kaya mara nawu hi wona swi vula ku yini swi vula ku se va vuya ntirhweni ivi se va ya kaya hi nawu lowu nga wona ka leswiwani mpela mi vulavula kahle ka mhaka ya general Sibiya na yena na Masemola hikuva sweswiwani general Masemola khale se a vurile a byela Sibiya enkulukumba wa munhu a ni endle mistake laha yanani se mistake wa mina ni wu rectify ni wu lunghisile se ni ku nyiketa ti-charges ta wena ni ku nyiketa nkarhi ku va va nyiketa wona hi ti 19 ta August va ku ni ku nyiketa ti-charges ta wena ni ku nyiketa na nkarhi ku i kota ku hlamula ti-charges letiwani i byela ku hikokwalaho ka yini ni nga fanelanga ku yisa kaya kumbe ni ku humesa ka department ku case ya wena yi serious ivi va ku hi ti 25 ta August i fanele va se ni hlamurile loko nga ni hlamulanga swi vula ku hi pfumelelana leswi ni lava ku endla swona so ni ta teka nawu ni wu tirhisa leswi mina ni swi twisisaka xiswona so nga ku va hlamurile hambi va hlamulanga but loko se va hlamurile a hi ngo kumbexani se va ri khomile papila loko va ri khomile mi ya court namuntlha loko mi fika court hi ku hoyi mpela a mi ri wrong n'wina a mi fanele mi nga tirhisanga leswi mi tirhisa nawu lowu mi nga wu tirhisi kambe regulations a ku na ndhawu leyi ngo va nga mi nyiketi na nkarhi wolowo va ku mina na tsena mi huma laha bokisini loko mi huma endzeni ka high court va mi sevha hi papila hi leswi mi tiyela kahle a hi swidoho sweswo kumbe loko ko fana na sweswi ho hleketelela leswi nga ri ku kahle kambe ko fana na xiyimo xa muxaka lowuwani loko va ku hayi mathevula yimanyana ha lavisisa swin'wana swi onha yini ku yimenyana a swi pfuna nchumu a swi onhi nchumu hikuva swo la fanele swi endliwa hi ndlela hikuva loko swo ka swi nga endliwi hi ndlela swi na ku endla ku vanhu van'wanyana lava nga yena hi le tlhelo kumbe lava va ngo n'wina hi n'wina mi nga ya mi tsundzuka ku supervisor yi endla leswi mi byeriwaka hi van'wanyana se swi nga endla ku vanhu lavaya va nga va byela supervisor swo karhi va ti kuma onge hi vona va nga right hambiloko swi nga ri right swi endla ku hi xilungu va ri it cast an accusation on the victim swi vula ku se na vanhu va sungula ku hleketelela ku swi vula ku na mutwisiwa ku vava lowuwani ka ndhawu ka nkarhi wa sweswiwani swi vula ku leswi swi nga hehliwa i ntiyiso so that's why swi fanele swi endliwa hi ndlela yi nga fanela swi sirhelela yena na lavaya van'wanyana lava nga hlaka so that's why loko ku swi nga fambangi swona mina right ku mi kota ku teka that decision ni yisa lomu lava ku yisa kona mi kota ku ma release ku ve lexi endlaku ku va ku ri na nawu kambe wu nga ha tirhisiwi ku endliwa swihoxo ku nga va ku ri na susumetiwa njhani a xiporiseni ku na problem hikulukumba ngopfu Kalanga the problem leyiwani khale kha yi ta 2008 ku ve na ku pfariwa ka ti-specialized units eku hinkwaro ku nga ri na work study unit to fana public order policing family violence and child protection unit swiyenge leswi nga ni nkoka swinene ka vaakatiko hi nkarhi wolowo ya ku ri na timhaka ta ti-protest vaakatiko va kha va vilela ti-service delivery na swo tala so maphorisa va ka laveka xiyenge xa public order policing va kona kambe swi pfariwile
ivi ku va na timhaka ta domestic violence, gender based violence. mi nga se hinda kwalano loko mi ku ku nga ri na nongonoko wo karhi lowu va ku susumeta ku swi pfariwa swiyenge leswi ku ze ku va na nkarhi wa ku vutisiwa hikokwalaho ka yini ku pfariwa swiyenge sweswi swa ti-public order unit na swin'wana na swin'wana? Ku ze ku vutisiwa hina hi nga vutisa n'waxi ndzi ni vutisa swinene ku ze ku lwiwa ngopfu me na vanhu na vafambisi va xiphorisa loko mi nga endli work study, loko mi nga endli nhlelo yo karhi ya ku mi kota ku pfala ti-units letiwani mi endle leswaku vaakatiko va va vulnerable. Loko hi vulavula hi milandzu, tsundzukani milandzu ya vo Brett Cable yi endleke hi minkarhi yaliya timhaka ta ti-corruption ta tiko leriwani, nyingi bya milandzu leyi humelele hi minkarhi yaleyo. Se swi kumeka ku loko mi pfala swiyenge leswiya ku va ku nga ri na swiyenge leswi nga na ntokoto leswi nga endlaka milandzu leswi a yi buriwile. So loko ku nga ri na nhlelo wa swilo leswiwani swi endla leswaku vaakatiko va tikuma va ri khombyeni ku nga ri na nsirhelelo wo karhi. Ma vona. So hi 2009 ku sala xiyenge lexi va nge EDSO va Scorpio na xona ke va suka va xi pfala. So corruption na tikweni ra ka hina yi sungula ku kula. Corruption liya yi ta nghena ka tindzawulo to hambanahambana a xiphoriseni. Xiphorisa xi safareka swinene ku almost 45% ya vurhangeri bya xiphorisa namuntlha vunyingi bya vona a hi vanhu lava ngo joina xiphorisa va trainiwa, i vanhu lava ngo tisa van'watipolitiki va ta va ta tshama. So xin'wana na xin'wana lexi humelelaka a xiphoriseni hayi xa jikajikisiwa, hambi ku ri nawu wa jikisiwa wa bendisiwa ku humelela leswiya van'watipolitiki va ngo va swi lava swi vona swi humelela eka n'wina. No, ndzi la vhengeleni loko se ni vuya na ta ku tlhelanyana na ndzhaku ka ku loko Lieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi va vulavurile ni twe mi kha mi phofula kahle n'we mi ri yini, mi ri vutomi bya n'wina xiphoriseni byi ndlise ku yini? Ni lava ku mi phofulelanyana vayingiseri lava va mi twaku hi ririmi ra ka n'wina hi twanyana kantsongo kahle ku endleka yini, mihlangano na yini, mihlangano na yini leswi mi nga tsakela ku avela na vayingiseri swona, kambe loko ni ta va ni vuya hi laha ni khomeleni tani tatana Nkwinika. Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. Sweswo mingisero Munghana Lonene FM hina masiku na minkarhi hi ri la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona. Ela nga kona mingisero wa Munghana Lonene FM le ku buleni na matsalani general wa IPUSA, the Independent Policing Union of South Africa, tatana Mpho Nkwinika. And I can confirm before the South Africans today that the investigation which these members were involved with in Gauteng has unmasked the syndicate. And this syndicate involves, amongst others, politicians who are currently serving in Parliament. The law enforcement officers include the members of the South African Police Service, the Metro Police, and Correctional Services. They include prosecutors in Gauteng province, the judiciary, and all these are controlled by the drug cartel as well as business people in that province of Gauteng. Sweswo mingisero Munghana Lonene FM 25 minutes ntsena ku bula yora ya khumenana mbulavulo lowu i siku ra mutsevu ra n'hweti ya Mawuwani loko ni nga hoxisi wu pfuxe swivulavula swo tala hoyela na sweswi swi nga le ku endlekeni a khotela henhla ya Gauteng ye le N'walungu swi khumba sweswiwa hi fikela hi mhaka leyi. Kambe tatana Mpho Nkwinika ni mitwe mi kha mi vulavula ni byeleni ku n'wina ka vutomi bya n'wina tanihi phorisa mi ri mi hlangana mintlhontlho ya njhani? Mintlhontlho a xiphoriseni ya tiko yi tele ya chavisa vunyingi bya maphorisa xiphorisa na nkarhi wo vona a ni tivi Nkwinika riqingho rero ra twala ra khomikiwangi kahle ni twa moya ngopfu ku tlula n'wina tatana Nkwinika kumbexana ende ku na moya la ni nga yima kona no tiva ku mi ta kota ku ni twa sweswi ya se na mita a hi ringeteni kwala. Okay, mintlhontlho yi tele ngopfu a xiphoriseni mahaxi hi ku vunyingi bya maphorisa van'wanyana lava swi kota ku swi kondzelela va tshamile lava nga swi kondzeleli ku va huma va famba. Hina hi ngeke hi ta swi kondzelela hi tshamile va za va hi humesa kunene. Loko mo langutisa timhaka leti vulavulaka hi tatana Mkhwanazi i timhaka leti tshamaka ti kha ti humelela mhaka leyi humelelaka na loko munhu va aka tshama va lahleka nkarhi hinkwawo va ta va sungula nkarhi hinkwawo ya ku vulavula tidokete ta va na problem ya ku tidokete letiwani ti fanele ti lavisisiwa hi ndlela yo karhi ivi ti nga lavisisiwi hi ndlela ya kona hi mhaka nsusumentelo lowu humaka van'watipolitiki hikokwalaho ka
va lava ku benefita aka tona kumbe ku benefita vanhu van'wanyana swilo sweswo swi hi pfune ngopfu ku mukhonazi loko a hete ku vulavula hi swona swi endla leswaku mfumo wu sungula ku yima hi milenge va kota ku va na ndzavisiso lowu nga ta pfuna ku loko yi kota ku swi tiva leswaku i cini lexi xi endlaka leswaku xiphorisa the police South African Police Service yi tsandzeka ku endla ntirho wa wona lowu nyikeke constitution ya South Africa. kambe loko mfumo wu za wu yima hi milenge tatana Nkwinika swi nga va swi vula ku swilo leswi a swo humelela ehansi ka tinhompfu ta vona va nga swi voni hi vona lava va ri na nsusumetelo swinene khalanga swi pfumba ri boxekile vaakatiko va la ku ta tiva ku un'wana wa lava endla ku va tshikeleriwa hi ndlela leyi ku mintirho ya vona yi nga humeleli mhaka van'wana tipolotiki se i leswaku ya Afrika-Dzonga leswi a hi swilo leswi fanele ku swi tikisiwa sweswi swi fanele swi lavisisiwa madlanga yi kona sweswi vanhu komiti a parlament mina ntshembo lowu heleleke leswaku va ta kota vunyingi bya maphorisa lava nga kona lava na vona va nga na problem yo fana na ya van'wanyana va ta swi kota ku ya aka madlanga commission leswi vona va nga swi fanele swi humelela swi nga fanelanga swi humelela a xiphoriseni swi ta pfuna ku aka ku laveka ku xi akiwa and swi ku change ku transforma SAPS swi teke almost 30 years now ku yi ntlhantlha swi teke malembe yo ringana kwala ku ma 20 years so ku vuyisela xiyimo xa xiphorisa aka ndhawu ya swona swi ya teka malembe kambe a hi tshembeni leswaku madlanga i ta va na ti-recommendation ta kahle leti nga ta endla leswaku swi ngwetisisiwa hikuva vaakatiko va nge swi koti ku yima va yimela ku va teka nkarhi wo leha ku yimela ku va kota ku kuma riqingho ro ri ni poyilako tatana Nkwinika kambe ni kombela ku ni tsela loko mi ka vulavula la ni mi twe mi ku hi lembe riva va daye tiyuniti ti ni kombela hi tlhelela kona miri a ku ri lembe rihi loko tiyuniti leti hinkwato leti a ti kha ti dayeteriwa loko ku nga se ya dlayiwa leya yo hetisela ya Xikopiyon 2008 ku dlayiwe murder and robbery unit, family violence and child protection unit, public order policing, ti-specialized unit hinkwato leta ti kumeka aka tindhawu leti ti vitanaka ti-area offices. Va te loko va pfala tindhawu leti va ngo ti-area offices va vhe va pfala na tiyuniti letiya hinkwato ka tona. Loko va heta ku ti pfala na ku pfala ti-area offices a va ha phindanga va kuma replacement ya structure leswi swi fanele swi ya mahlweni na ku lavisisa milandzu leyi a yi lavisisiwa hi tiyuniti letiya hi nkarhi se hi khume ra tsekene mina na n'wina hi nga pfumelelana na tatana Nkwinika ku ndzawulo ya xiphorisa yi cince ku ya ka ku ka yi nga ha vi kahle ku sukusela hi 2008 2008 a ku sungula kambe sweswiwani mavhelo ma ha ri kona bazini ni mi twi tatana Nkwinika ni khensile swinene a khensa swinene ku dya ku engeta i matsalwa general wa ipusa ni khomeli mingisero wa mina ku va hi nga twanani kahle a ku va xiphiqophiqo xa vuthekiniki a yeni ka va Action SA emakumenharhu mbirhi timinete ku bela awara ya 13 ni kombela mi tshama hansi mi ni languta mi ni byela ku loko munhu o fikaka ku 2007 very Polokwane 2007 hiyo yi nga hi hundzuluxela tiko leri mi nga kaneta a ni tivi ni la ku twa n'wina mi nga kaneta ni yi hleketeni kahle yi gayeleni hi ku loko tiyuniti ti suseteriwa hinkwato ti-special unit leti a ti kha ti pfuna ti ze ti fika la se i tatana Nkwinika va vulaka va nge hi 2008 ku suseteriwa hinkwaswo pfu ivi ku heta la ku gimetiwa hi Xikopiyon kambe yeni ka va Action SA ya bula na xirho xa huvo yo endla milawu kusuka ka Action SA mi ta tsundzuka ku va ringanyete Parliamentary and Provincial Medical Scheme Amendment Bill tanihi Action SA la ku ta twa ku va lava ku fikelela yini hi yona dokodela Letlape va kona la layinini la loko ni vulavula na vona ro hetisela a va ha ri America yimani hi twa ku va ri yini Dr. Letlape, good afternoon and welcome to Munghana Lonene FM. Good afternoon to you and good afternoon to the listeners. The last time I spoke to you,
you were in America and you promised that when you land in the Republic, you'll come and see me. You never did. I only see you on TV, and I'm surprised why it's like that, Dr. Letape. Yeah, I've been standing in the taxi rank, pointing up my finger, and nobody's stopping for me. Dr. Letape, thank you very much for giving us time to speak to you this afternoon. Let's go to the business of the day. The Parliamentary and Provincial Medical Scheme Amendment Bill, sponsored by Action SA. Talk to us about that. What exactly is it that you seek to achieve with this amendment bill? What we seek to achieve is a first step to reforming the healthcare system in the country. The time for separate privileged care for public representatives must come to an end. Currently, we as members of parliament are compelled to belong to PARMED, which is an exclusive medical aid, not cheap, with comprehensive benefits. So the first step is to ensure that membership for PARMED should be voluntary. None of us should be forced to go into PARMED. Those that choose to go into PARMED should be allowed to go into PARMED. Those that choose not to belong to PARMED, either to belong to other medical aids, must do so. And those that choose not to have a medical aid must also be allowed to do so that they can begin to align their interests with the interests of the voters, begin to use the public healthcare services for their own care. In Action SA, we have a policy guideline that says to people like me, who are public representatives, that if you are a public representative, you should use the public healthcare system for your own care. So that basically is the beginning. Because once you can do that, you can then begin the reforms of creating a fund when me and you and Gogo Dlamini and everybody else who's able to pay pays into a fund that collectively takes care of all of us. So what does this kind of amendment do to what is now known as the National Health Insurance? No, it has no impact on National Health Insurance because despite those proposals, people are still on medical aid. And when you look at the National Health Insurance proposal, Section 33 says when national health covers everybody, then medical aid will be terminated. That might be 6, 10, 15, 20, or never ever coming to our shores. So we need to ensure that we accelerate something that will work for all of us. And we will overtake the delayed promises of solidarity. We need solidarity now. Something that is national needs to be implemented from day one, and it should include all of us. And we will engage in those discussions, even about the current. What they've put out there is procrastination. What they've put out there is basically the equivalent of a low-cost medical aid. We need to be together, solidarity and cross-subsidization. That's how we create quality health care for all. I'm happy you're talking about the issue of reforming the health system. But then if you were to have it your way, then does it mean this kind of reform or this kind of bill that you're sponsoring will do away with situations wherein you find that when you look into how things are done now, it would seem it is a norm that when you are in a government employee, you will go to GEMS. When you are in a police member, you will go to PolMed, for example, such like things. So what you're saying is to say, even when you're a policeman, you should choose to say whether I go to GEMS or PAMMED, right? Or I choose not to go into a medical aid so that I am with the people, where the people are. And that we should be allowed to do that. And I'm prepared, as of tomorrow, to pay into a common fund that cross-subsidizes all South Africans. Remember, as we say, this is the first step. The second step, once this is voluntary, is to look at meaningful reforms, where basically you create all medical aids become national medical aids. So you have a common package, whether you're in PolMed, whether you're in GEMS, whether you're in Bonitas, there's a common package that all of us can access publicly or privately. The difference in transition is that if you're on a medical aid, you can have a system. If you're not on medical aid, if you're not working, you can access the public healthcare system. Anybody that is employed will be compelled by law to pay into this fund. So what it is going to require is those
medical aid by law have to belong to the National Health Fund. Those that are already on medical aid, they continue. But we bring in the urgent reforms as highlighted in the health market inquiry. And the key reform should be care should be guaranteed. You have a common package that all members are entitled to. And as members in a medical aid, you cross-subsidize each other. It doesn't work like insurance where you are individually rated. And once you do that, and you have contracted providers that agree to the tariffs, and those are the private providers that members of the medical aid can go to. So you create a common framework. Whether your money is collected at PolMed, whether your money is collected at GEMS, it really should matter. Whether it's collected by... This all comes from an act of parliament. And basically contributions will be based on your earnings. And there'll be a portion that is paid by the employer and a portion that is paid by you. Just like we do for retirement funds, that's just like happens for UIF. Now, we are just about 32 years into our democracy. We are here today. Is it because of lack of political will or the issue of procrastinating? Well, it's multiple factors. But one of it, political will is one of them. We haven't been decisive in ensuring that we rebuild a system for all of us. We have all become comfortable to get into what we might term white privilege, getting into medical aid and not reforming the system to work for all South Africans. We have witnessed the deterioration of the public healthcare services. You know, my father-in-law was a teacher. He had a medical aid. But when he was sick, we took him to the public hospitals because the public hospitals offered far superior service to the private hospitals. So we need to go back to that so that going to the public service, you don't go there with trepidation. You go there beaming with pride, with the assurance that you'll get good quality care. That's what we need to restore. And we have failed. We have destroyed the public healthcare system. Things like tendering should be eradicated. We should insource in the public healthcare system. It should be good for me and the head of state to go to a public healthcare system. I was just about to ask you the very same question to say what went wrong. Why did the service now change to such an extent that the public one, it's now the kind of service that you will be ashamed to go to, and the private one is the elite one? You answered a bit of that. Can you elaborate on that? Yeah, there are multiple factors. One, the public sector has been under-resourced in terms of money. The infrastructure has been left to decay. The issue of procurement systems of the new parliament have been ones where we are overcharged. Services are not delivered. There is too much inappropriate human resources. We've got too much administration and less frontline health care workers. You got an inability to use the buying power of buying for the nation. We're procuring at the highest ridiculous prices for consumables. We are procuring equipment at high prices that is not sustainable. We have let the environment deteriorate. We have, damaged morale of the hospital staff. They can no longer fulfill their profession. And one of the driving factors is that we do not use those facilities for our own healthcare. We've allowed things like remunerative work outside public service to thrive, where people are on full-time salaries when they are running full-time practices. We should ensure that if you are full-time, and you are properly and well-paid to retain you. The training platform has been destroyed by all these practices. There's a values crisis in our nation, and everybody is trying to escape from public to private, whether you are in education, whether you are in health. And that needs to change. Whether you are in transport, everywhere, public doesn't work. And we need to make sure that public should be synonymous with excellence in this new democracy. When you said the department, the health sector has been under-resourced, I was thinking maybe it been being under-resourced because maybe with time our country became poor. But I realize it's not entirely that. It's because of what you just said now, to say we're procuring at high prices that are unsustainable. Yes. And you have people
that don't have the skills to run a system running our public healthcare system. You've got deployment of cadres that have no skills. How can you explain that the majority of our MECs now, none of them have healthcare competencies? And I'm not saying you'll always need to have someone that has healthcare competencies. But when you do not have an idea of how the system works, how are you going to ensure that when the resource envelope is not adequate, you can prioritize appropriately? That requires experience and knowledge in the sector. Some say MECs are just there, or even ministers for that matter, are just there as political head overseers. The systems and or ministries are run by DGs and HODs. Well, you have deployment at all levels. Even at those levels, you have people that are not effective. You have corruption that is pervasive. You have the issue of tendering that is a problem. So it's multiple factors that need to be corrected. But I can tell you this. If you have a minister that has no capabilities and knowledge about the sector that they are ministering over, that's a recipe for disaster. We need to ensure that political appointment is not synonymous with incompetence. There are many people that can be political appointees that are competent, that have knowledge, that can ensure that those departments soar and act as professional units. There's absolutely no conflict between competent deployees. So, Dr. Tlhap, as we conclude, as Action SA, how are you going to navigate with this sponsored bill? What is the process going forward? What is going to happen? Well, the process is going to be put out there and for public comment. Remember that this bill involves not only members of parliament. The judges are part of parliament. Members of provincial legislature are part of parliament, and they need to know. And more importantly, this is about making a choice. So that if you choose to be in solidarity with the people, you should be able to do so. If you choose elitism and the protections and the privileges that come with being in parliament, you should be allowed to choose so. I see. It's the question of choice at this stage that is important. So that we can see who are. Yes. So that those of us that want to pledge solidarity with the people that voted us in should be able to do so. Solidarity. An injury to one is an injury to all. I couldn't have said it better. Dr. Tlhap, thank you very much for your time. We really appreciate it. Enjoy what is left of your Wednesday. No, thank you. I can't. It's just something from Ganalon FM. But I bulana bona Dr. Khotsi Litlape busuka ka Action SA tani shiro sha howe and amlaw ti tele magalet mga bulawla ito kambe ke lata tona ngongolo ngwe e ka to hi ku kongoma kamenda ka so something from Ganalon FM kombandlela ngona ku Africa wa bulabula xikongomelo a hi ndhuma wo lava ku twa mavonelo ya wena Afrika wa vulavula na Khalanga Pet Matebula. Sweswo mingisero wa mina leswi va vulaka swona Dr. Tlhap veri ku na nawu mbisi lowu nga ringanyetiwa leswaku ku langutiwa swirho swa huvo ya endla milawu ka swifunda ne le ka leya rixaka laha ku langutiwa ku kumbexana va nyikiwa nkarhi wa ku va ti langela ku va swi lava ku va xiphemu xa medical aid ya PAMED ke hi ndlela yaleyo kumbe a va swi lavi nakona va nyikiwa nkarhi wa ku va kota ku langa xikongomelo ku ri ku ndlela leswaku va kota ku va va famba na vanhu lava va votaka loko ve va lava ku va nga langi ti-medical aid swi ta pfuna na ku va ta kota ku tirhisa vukorhokeri bya mani na mani va nyika xikombiso hi ku ba vo khale ku ri mudyondzisi kambe nkarhi wa koho a va tinyungubyisa hi ku va ya xibedhlele xa mfumo ku tlula ku ya eka xo ka xi nga ri xa mfumo hi ku vukorhokeri bya le ka mfumo a byi ri bya xiyimo xa le henhla se ni vutisa kambe swi nga hi fike njhani ka xiyimo lexi va ku hayi hi fikela hi mhaka ku sweswiwani ku tirha tithenda ivi ku xaviwa swilo hi minxavo ya le henhla swinene leyi nga koteki ku fikeleleka hi mfumo leswi endlaka ku vukorhokeri byi nga ha fiki kahle ivi ni hleketa ku kambe van'wana nga kuma kha xava tissue yin'we leyi kumbexana mi ta yi kuma hi 10 ra macheleni ya xavisiwa hi 10 ra tipondo masivo se a swi koteki ku sweswo swi nga hetelela swi tshama swi ri koho hi yo mhaka mi kuma ku swilo swa xota loko ku kwechemuka loko a xibedhlele swi ta teka nkarhi un'wana ni rhumele xithombe xa le tliliniki ya ka Xikundu
ceiling yi nge le ku weni ni swi yisile le ka MEC ni tshemba ku na va ta swi landzelela kambe munhu ta fika va byela ku vekela xibokisani xin'we xa ceiling i 2 million ivi se va tshika swi nga sweswo swa ku taniya se va nga hikokwalaho ka yini hi nga tlheleli ka mhaka leya ku n'we vana hi nga lo mi vhotela hi mi ku hoyikho mina mi nga zi mi ni tsutsumisela Mediclinic mi nga zi mi ni tsutsumisela a Phulusho mina ni tshikeni ni tshama kwala a Khensani se ni lava ku vulavula hi na n'we kwalani ku mi vona ku ri ndlela leri nga hi vuyerisaka ri rolero ku lava va hi ndlelaku mirhi leyi ku tlhe ku va vo va ringako n'we mi ri 0860002543 ni ta ri teka riqingho rero ndzaka lexi va yima hi ku ti-ambulance ta va ti kha ti tisa vanhu kambe ka a hi va khongeriseni vanhu valavo va fika va hlayisekile hi ndlela yoyoleyo ku na mingiseri loyi i lava ku angula ka mhaka leyi hi bula hi yona i nhlekani mi amukerile ka mukana lonene nhlekani botpeta aye bot na ku ntiyiso swi lava swikhongelo swo fana na sweswo I think i vutomi bya vanhu vo hlaya loko mi ku na xibazana ya botpeta mi nge ni ku ka n'wina ku kongoma nhlokomhaka ya hina ku na siku leri ni nga tshama ka n'wina loko holobye Errol Motsoaledi va ta vulavula hi issue ya ku ingaku vatirhela mfumo va nga tikuma va kha va tirhisa timhaka ta swibedhlele swa mfumo ivi ni ku a swi sunguli kwale ka vona reason ya ku va ni vule sweswo a ku ri ku va kota ku twisisa leswi vona va swi vulaka ku a swi endliwi hi van'wana leswi ni vulaka swona nkarhi wa sweswi i ku ni yima na leswi va vulavulaka hi swona nkulukumba va lava Action SA leswi va swi hlamuselaka i ntiyiso loko mo cheka kahle i xisakani lexi nge le ku mamuweni hi va lava va nga kona kwalomu ma tipalamende kumbe varhangeri va hina ke mo ni swi vekisa sweswo hi ku loko mi tshama hansi mi languta mi kuma ku ximfukwana xa fole ku nyika xikombiso loko ya makuleni ya xavela mukhegule 5 rand mara hi ku loko vo xi laviwa hi lava va nge le ka conference kwala SABC va nga khoma conference xin'we ximfukwa xi xa 5 rand xi nga tikuma xi kha xaviwa 100 rand se ivi tshama hansi ti vutisa ku kasi value ya xona i mali muni why hikwalaho ka ku n'wina mukhomi conference board pet kwalano kumbe nhlengeletano ya mfumo xi xaviwa hi 100 rand se hi leswi swi nge le ku humeleleni hi ku mali yaleyo hi swintsongo yi va yi khiri busy yi khiri ku titsongweni kumbe ku dyiweni ti-tax ta hina ti le ku dyiweni hi ndlela yaleyo laha swi nga ta fikelela laha hi nga ta ku vaakatiko a va ha koti ku ndleriwa vukorhokeri lebyi a va fanele va ndleriwa byona and then swi hetelela swi fika kwalaho ko se un'wana na un'wana a fanele a tiyimela milenge kumbe vaakatiko va hetelela va tekela nawu wa veka mavokweni ya vona that's why hi nga ha ri na order eka siku ra namuntlha eka department hinkwato loko mo cheka hinkwako swo fana se ni vula le ku ti vutiseni ku kahle hi kwihi a fanele fika hi pressa kona hi pressaka ku lava votiwaka va cinciwa kumbe hi pressaka ku lava nga votiwa va cinca swin'wana ku fana na swa titenda swa ku ni xavisela tissue ya 2 rand hi 20 rand lexi mina ni vonaka xona lexi laha hi nga sungula kona botpet i timhaka ta ku a ku sunguriwe ka timhaka ta ku loko milawu leswi yi nga tshamisa xiswona a yi tirhisiwi ivi ku ndliwa na leswi swi binge ku byala vutihlamuleri ka lava va fanelaka va va na vutihlamuleri ehenhleni ka swona loko hi nga ze hi ndla sweswo a ku na lexi nga ta lungha xin'wana na xin'wana loko ku ve i nga ndlangi swona botpet punichiwani kwalani ma swi tiva ku okay fine loko mi fanele mi fambisa leswi marito lama ni fanele kumbe vulavula mi fanele mi hlawula marito ya n'wina hi le ka xiyanimoya kwalano se loko mo fika mi lava ku ndlenga ku radio impele ya ka khalaga ni vula ku ivi va swi tshikisa sweswo na laha ta ku ta fika la kopela sweswo a la ku vulavula hi ku rhanda a bulusela tindzamba na swin'wana na swin'wana ivi hi ku hi swona se hi fanele hi byarisa n'wina vutihlamuleri kumbe hi ndle swa wrong botpet a hi yeni ni famba mi ya wisa kumbe a hi yeni ni famba mi ya hleketa famba ni ka DC ivi mi ya lunghisiwa mi lulamisiwa nxupulo wa ri kona botpet mi swi tiva kahle a mi ri mudyondzisi hambi na loko a ku va na vadiwi ka masiku yalawa swi lunghini mara nxupulo wona hi vona a wu ri kona a tekiwa n'wana a ya ndlisiwa nyana swo karhi kumbe tshamisiwa lava van'wana loko va huma xikolweni wona sale study xa eriwexe ku va ku ndliwa corrective measures to fana na teto se i nxupulo lowu ri kona se mina lexi ni vonaka xona timhaka ta ku a va byarisiwi vutihlamuleri hi swo leswi hi nga ta inana swi nga ta hi lunghisela tiko ra hina hi ku leswi swo hi ta teka hi ku a va hi le va dyondza timhaka ta va ri kwihi
va USA va lava nga rhumiwa va rhumeriwa kwale ku timhaka ta ti ta swa madzolonga ku ya hi rimbewu na yini ku ve vanhu va ha ri ku pfuni nchumu Botpet nimetweni ka leswi swi nge le ku humeleleni hi ndla yini a hi sunguleni kwalawa hi ndla yini hi ku se hi nga ta rhumela vanhu hikuva va teka information va ta teka information va vuya na yona va fika va fanele va implementa hi ku hi na corruption lava vona ku swi ta va khumba kumbe swi ta va ndlela ku ka mundzuku va khomiwa va hayi khona fana ni minyana a ti vekiwile tifayili teto ta n'wina hi ta ti lavisisa kahle hi ta ndza hey Botpet hayi khona ma hi ku ra hina mani hey va to tekela ra n'wina leri hayi ku na un'wana a nga tshama vula ka mine to rhurha na ti tshamela ka xitlhelana 0860002543 amukeleni lo mingiseri a ku na munhu la 0860002543 nhlekani njhani Botpet buta mina hi pfukeli mina mijani hi pfukeli I can't ya yona leyi ya ti-medical aid kahle kahle hi le ku sengiweni kahle kahle ku na swilo swo tala swi nga ku humeleleni swo ka swi nga ri ku fambeni kahle ne xilo xo sungula ni ta rhandza ku vulavula na hi loko swi fika ka swiyenge swa mavabyi ne hi ku ya hi mavabyi loko u ze i kota ku ma container swi komba ku no ma herisa i nga kota ku ma herisa ni vulavula hi ku loko a ha kula hina va khalenyana vuvabyi byo fanisa na ti-high blood aka vakhegula lava hi nga kula na vona hi va ma-90s a va nga ri na wona na machukele hinkwaswo vo tala so hi fika njhani ka ku vuvabyi byebyo byi nyikiwa tiphilisi n'hweti na n'hweti ku na tender leyi nga huma leyi fanelaka yi ndla mimirhi yo karhi na hambiloko vo kuma vuxokoxoko byo vuvabyi lebyiwa va nga kota ku byi herisa va tsandzeka ku byi herisa hi mhaka ya ku fanele ka ha ri na tikhampani leti ti fanelaka ta hadya hi mhaka ya mimirhi leyi fanelaka yi endliwa i nge koti ku kuma ku xi xo karhi lexi xi hunguta hi ndlela yihi why ti fanele xi hungutiwa n'hweti na n'hweti why ku nga vi lembe why ku nga vi malembe mo karhi ko fanele ku phakiwa maphilisi n'hweti na n'hweti yo hunguta xi xexo ku na swiyenge swo karhi hambi vo Dr. Hlatse a ni ta ku va kuma ku loko ku ri swilo swo karhi va nga kota ku swi hunguta va nga tsandzeka hi yini ku swi dlaya vo va ku sengiwini hi sayiti ra mavabyi a ka ha ri na vutomi lebyinene loko swi ya ka mfumo na wona ku hava loyi a nga ta khoma un'wana loyi nga ta n'wi cela hi ku ANC hinkwayo yi corrupt hi la ku khoma mani ri corrupt ku jikajikiwe minawu na hinkwaswo hi mhaka ya mafambelo ma swilo hi ku a ma fambi swona kusuka kwele henhla kwele swa tikhale kha hi vulavula hi swona ku a swi le ku vuyeriseni swi fambisa na ti-labour brokers a ti vuyeriseni va mfumo na BEE a yi vuyerisi munhu yi vuyerisa vona tipolitiki lava nga khoma hi mhaka ya ku vo tindlela swilo swo karhi swo va kota ku dya hi swona nemeteli buti wa mina a khensa swinene kambe ke leswiwani swa ku ANC corrupt hinkwa hina hi swi tivi leswi Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxela minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi Munghana Lonene FM makombandlela nongonoko lowu a humelelisiwe njindani Eric Mabasa mina ni khalanga Pat Mathebula a hlangana na nongonoko lowu nakambe munduku kusuka kwala studio 2A hi twa ku tin'wana timhaka ti ri yini kwala mi nga va kumeka mi yingisela mi ri kona nongonoko dzumba ra mina wa landzela hi rito ra Ike Ngoveni kambe ke a hi sungule ni twa mahungu ya misava na tatana Hlulani Fanuel Magayisa mbana siku lerinene aniri mahungu a ya heri ku hela nkarhi a hi vulavuleni nakambe mundzuku Afrika wa vulavula